Ji bernameyek nû dem baş temaşevanên hêja em bernameya kedêl pêşberî wene belê îro me hevra werin kargeha mobilyayê di vî kargeyê de bi rastî gelek tiştên ku em di malên xwe de bikartînin tên çêkirin lê çawa tên çêkirin têda kedekî çawa heye kesên ku li vê derê dixebitin karkerên vê derê di nav karekî çawa dane em bi hevdûra hîn bibin beelmin ez ê jî biceribînim lê ka em binerin qewet beştara Xeratin. Sağ ol, spas dikin. Em dikarin te naz bikin. Navê te bixêr. Navê min Fuat. Belê. Dora 20 salê vî karê dikim. Ji bonak evê îşine dolaba, mutfak dolabı, yükle, vesiye, ji bo cêce. Yani ji bo malê çi hewce bike, hewcedarî hebe tu li vir çê dikin, wisa? Hemû tişa bir şey dikin evê. Hûn bi dara çê dikin? Bi dara, bi medefa çê dikin. Hani ji bonak tişê darî hemû çi kişê dikin. Mesela bana bi medefeyê ji bo mutfak dolabı yene. Belê. Bana mutfak dolabı çê dikin. Avana ji bona cî zarok ane. Her tiştên ku çê dikin darî cuda cuda ne digulerin. Em ê çi bikin ji kur dest pê bikin, çawa bikin, îro bi hevdûra ez ê ji bo re Ji bixebitin. bona evê cê televizyonê em çê dikin dolaba wî. Em ana wî gerçi karê me nîvçe nîvçe hinek me çêkirî hinek maya nîvçe em ana wî tamam dikin. Tamam em derbasê hundir Derbasên bin. kerem dikin. Bê temaşa van necam derbasê hundir dibin. Em dest bi karê xwe dikin. Wek ku hostê ji gol ve derê ji ber ku berê hin çi hatine xistin. Hin kar nîvco mane. Em ê jî ew ji kur dest pê kirine, an jî li kur mane. Em ê hevdûra bikin. Bi serî de çi bikin? Em serî de me vê karê me nîvçe mayê em vê çekmecê vêya teve dikin. Aviye Ji bo nasıl? cê ji bo cê televizyonê em vêya hazır bikin. Belê. Na em ê jêkin an jî? Em ê çawa jêkin? Hîna me çekmecê dernaxistin em berê çekmecê bibirin. Dûra em ê hazır bikin. Çawa zorin ez jî bikirim tiştekî. Tu xwe qaçî min halterê bikin. Karşıte. Tamam. Ve derê. Hêla wî alî. Ha hele Wê üyeli. derê cî min. Ha derecede ya. Piyem rov dışem tel ardeşi hene. Tozanı diye Ez biçim hêla bin. şemite. Nav ve derê dema karek iştara te despek avul ev dere. Ha? Mesela despek ev ne olsa tujvir despetki. Karı hani berê em dibirin. Belê. Duran banda dikişinin. O jî şuna şu em lev dikin top dikin. O dura kapağı wî, çekmecê wî, kulpî wî, rayên tabletin. Dikadîn dura bin malbata. Ev despek yekem ama ev makinenik taluka xuyat kene. Ji ber wî avê Çi talukayı mesela tkarine ki bezişim bey. taluka wî mereka bak pir baldar nebe mereka bêçiya hojekin. Fena ava bêçiya me pişik xwar me jêkir taran. Teşekkür kadın olsa kaplarım. Ha teşekkür. Xwar ji bo wî mereka baldar bi. Ya jî talukayı pir. Yani pir avalê me destê xwe mîgir. Hosteti ki mazın jî karar lazım ne olsa. Ve tu çend sal be almi. Vikare biki, bixebiti. Hani Yani toz avana ve tu baş bigri. gelsin toz tam ne kadar bir işine alemi. O ev ki mesela ji berê ama daha ev olayı fakat berê karê berê da bevarî ya meteb me xweş dikir. Ana bana hazırtı em dibirin lev xindin mal. Eviyaj da ji kurtayım. Baş Kastamonu'ydu. Kastamonu bir şekilde tecrübe. Jlu li kargeyin li hurte. Ji fabrikatê ve tabaka haletin o em dura bibirin o lev xin banda bişinin çekmece derken kod mülküyle yapın em bir mala. Bele çi xustu bin un gori model çi bin gori çetin nasıl? Gala malbat çi bixwaze goriyem nişan emezler gori dibirin çek hazır dikin dibir. Tamam hem dest ve bikin jekin. Jekin. Şekleme jekin. Di pivi ne olsa? Bepivan abi. Naha temaşavan necav dest peka yekeme. Livre me pivin u jekin livrasine ki jeki taluka u jehej bel kere ki zedre şey jera je hostiyek lazım e. Hoste bu kuj dest yok çenjar jekri u gelek kez dest yok şfet bira. Na tut pivin mi hoste? Her çitim rot pivin olsa grup pivin. Bepivan abi zaten demek tişki mezini küçük ve nakeciyor ko. Bele. Cibergavi ki gere Tu da almeyin olsa rahat kari her şekli ki ya bu şekli. biz salı zede biz 5 sene bekar idik. Biberi artık. Gelek kez şagird beriste karin bu ne? Pir şagird emiyana pirciya otati dikin. Neyse. İşte ki hoşe. Karı ki başa. Evet. Hani var merak pek ki Hem zahmetiye gelek ki keda yüzde ye. Le كذا بدي فقط دمك مرة ود كذينه وملات ور كيف خوش تبر إجارة مش بيورا كيف ذاك كيف خوش تبر. Bele. أم Em çi ببرن.
Ez çi bikim? Bête meşevan nejan niha me birî birandina me qedam qediya piştî wî jî bi hostera wedît wî ji temaşekir demekî dirêj me hinekî texteya birî namê çi bikim beşekî çawa dest pê Ana işe brandine qediya em îcarê bibin babandên dorayê band bikin kî ji bona va dora wî paxjê wî daxweş kir. Dora wî çawa yanî van derê wana. He çar aliyê wî. Her çare ji bona ji va derê ew fena derkeviriye. Hülû bibe ya nasıl hülû bibe bi kevdû. Tamam em ê barkin. Em îcarê bibin êla wiyarî. Ez kîjan barkin. Ama tu yekî bigire were. Yekî bigire, Benim tamam. babandê. Em nabilin serbandê. 20-25 tane vî karê dikin. O ji bona kêfam ji vî karê hat me dest pê kir. Karê me karkî xweş e, zehmeta wî pir e, yalnız pir kêfam ji vî karê me rastê. Kedekî pir zehmet e şikewa giraniya wî pir e û ji bo pişta me re, ji bo bedena me re zehmeta wî pir e. Lê belê feqet dema kêfa me re jê ratê ew zehmeta me re nadi ber çavê xwe. Dema ew zaten îşê me ene ewlenê ew pîvan e. Pîvanê gavek me rast negire û dolab me heta da wî rast naçe. Ji ber wekî em du cara sê cara dipîvin dûra em dibirin. û zaten rengekî me yek qehwe rengî bû êdî jî antrasîk bû. û me pîvanê xwe girt em çû temakî me berê çekmece xwe birî. û dûra me ca pîva ki ji bona ke dawiyê da ji me re zehmet derneke. Talîkevî pir e gavek me re li karê xwe li xwe baldar nebe demek perçe dişide û ya jî perçe davêje me re karin destê xwe jê bike ki ew tiştayî se perçekana bavê ser çavê me re pir hevalê me ye bêçiyê xwe jê kirine destê xwe ek çavê kor biye jî hevalê me pirin. Ji ber wî awî me re baldar nebe neke makine tenî makînê me tevehiya tev zehmetin û talîkevî pirin. Ji ber wî me re gere baldar be. Temaşevan Necat ve bername xwe kede da em li kargehekî taybet ku ji re dibêjin ciyê mobilya tê çêkirin li wê derê bûn di ser de ji xwe em ketin nav vî karê xwe û me mevdûra em derbasî beşa yekem bûn bi hostera di beşa yekem da jî me mevdûra li wê derê makîneyek e bû makîneya jêbirînê jê re digotin textê xwe ku berê me danît bû wê derê me hilda yek bi yek li gor pîvana wî jê kir. Di veşe da pîvan gelekî mühim e gel ku pîvan şaş were hemû perçeyên ku em jê dikin vala diçe. Ev ji xwe beşa yekem bû temaşevan Necat. Piştê me bin serbandê çar aliyê me hilû bikin. Ji ber ku him xweşikî xuya bike em jî xweşikî wer paxş kirin. Ez vanê hûr jî neynim yê biçûk. Em ê teva bînin ka bide min. Ez bidim te û ez wana bigirim yê ku me berê jî biçûk biçûk jê kiribû. Hûn dibînin yê reş jê hene yê rengê girtî jê hene em ê wana Wanê biçûkên deynin avê derê. me wana bi hev re çêkiribû. Çi xweş xuya dike? He. Nasıl?
Taxtekiye şekli yutune demek ku şekil digire geleki hoş kıyat ki. Band kırın çava çedve. Disa makine uye no sonsa. Makine ki. Yani abi bandiyamı bonal doreken. Beli. Tabii gibi. Vana. Avanajı rengi vücuda avana ne? Rengi van geleş hevdu ben olsa. Jevdim nav zaten. Jugori mesela hamu renk juda ne? Bana ceviz, sor, ceviz juda ne bana. Ki renk buhaz heye. Hun logoru çiz. Jugori hem band xwazin tinin makine evdikin hazır dikin o band avradıkin. Abi makine taluka uye. Evet alköy yani. He nasıl? İsmav, jbo ci gerbi kazan avej jbo kala He, gerbi. lisser germahi letkeven olsa. Yani en bandatinin seri. Na. Band emdin sen makine. Eri. Tutkal makine dayı. Makine bu hoş ezge. Germ de böyle jari tukali her iki tukali viye dakı. Hela duji band ser dakı. Bakıcı der dakı. Bu sefer derece makine bilinde. Gelek. Mesela dereceli bir de heye 165 o 200 dereceyi jiber bir ayı tukal gere behaline. Sobe talukayı heyem de Talukayı zarf. Tamam. Ve brastıcı dvikare de hosteti lazım e. O sedi Mesela yani. de şeyken brandın da hosteti lazım bu. Hem te piva hem de jekir. Zaten pivan işime gese pivan santim ki direj be kem be so bir dolap na kevci xo. Gerek çekmece be gerek kapağı var gerek kolpe var. Yek cihur unanı. Jiber bir gerek pivandın Hosteti o kedeki mazın tedaviye brastıcı. Hem de spebikim kazi. Hediye. Makine amada. Açıkım. Böyle. Açıkım. Bere makine amada bikim. Tamam. Temaşavan nejanaha ve kostu jani zaman ve dere ki çiki jan renk kostu be takte. Dugorwi bantene und binin. Van bandajı çar ali leser takte tkeve. Hemş boku luq yap ke hemş boku hoşuktır. Kuyap ke uvere pakışkırın. Derece makine zede jberi yöneki taluka ujeye begiştim rot karaj bu vi karabine zaman de her beş yılda taluke heye u zanebun lazım. Jberi esbişe ki kulağım navi. Taluke. Yine kişi tırsım. تماشاوان نجنها باند کردن مرکزی چهار گوشه و تخته ما باند کرد همو تخته خو پیشتی باند کردن اما چی بکن نه افچون سما Emi duran pakışı bikin. بله O duran bir derve top gün lafını çekmece o da. اما لفظو بکن نه سال سه کت جمره باز کربو اما بیادین Emi ser dezgah hazır bikin o duran bir vakta me top şundan mi rayu girelim. Mücere emi sehpe. اما وانا در و چکن باش bakıcı کردن در و çekin. نه اما بار بکن tamam tamam tu makine kapat ki bigre beş ama ev beş bedayı bu emin havan tahtaya khubun der ve ezev khaz bu dikarımın ki nejibum Nasıl oldu بس tamam malata ava cildden bize tırır bu ve van tahtaya koyup testi çekir ama bünder va be sepa ku bere bini yudanit bun pevay veredanin ez denim ki jan ali oste denim ama seri tamam jixey nevi perçema me wana jebinin hayab dahi be من تماشا نجا پشتی کو به د ماکینه جبرن تخته خبری و جارجه هم در باسی به شکیدم بون دوی به شدت جرد بجن ماکینه یا بنده دور دا چهار آلی تخته خو me band kir ev band çima me çekir ber ku hulu be u baş vere pakış kirin ber ve keji med makine da der bas kir taxte xo yek xiste makine der xist u paşiji pakış kir Makine bandaj gemak lepe berini va doravi خام دمینه
İcare jberi yavi ki jbonak kapama riyo açı bise dolayı göre ev rengi be. Em ben bandı kolle makine xis. O jbonak şu makine me dema avli tuşkala xud diye. O lipe ve bandı keleki loka en savi davi da malzemeti banda behet zeleke. Zaten hatta davi seru bini yutwakıj dike. O dorayı pakıj dike derdik eve. O jö şuna zaten emji siyav wedi zaten seriyo pakıj kir. O duran tüniller ve pakıjı diken. O jibona hadriya xud diken dolabı. Çavaş etki çekim careki. Tamam bir pakıj diken. Evet. Güzel abi. Sınavları Kabde mi? al bu giren. Teşekkür. Heladı. Evet. Tamam. Tamam mı? Heladı yari. Ücarem ve çıkaman ser bu giren. Avsa. Avana. Kazım canımda. Ya bu kadını bir heladı yari. Tamam. Bir pakıj diken. Ve hele. Evet. Tabii de tek kaçak bu giren. Tabii kodem Dve seri eve kozber akbur jekir. Zede jenak mı tam rast bir giren. Ha, rast nagirim. Ha. Ama o sarhocu da şun karım dedim. Keyif var. Ama da bana sana ancak mingun. Jibojikten karım dedim yani. Demek ki iyi bir baş he. Vallahi jiyatime. Tu kad nabijema jiyatime yani. Ama kad Ne hatice hati. şey dikim yani ya. Ya yaş tamam mı? He. Böyle. Ya temaşavan ne zaman dibine. Bu yedbenin estkarım çekim. Ve Ali bu. He. Sanki hoş şey ne mi? Şebli tecber göbeği. Meçi de çevirdi. Avya hela tuş garaver vedere. Jber yoy ki rast der ki çekmele hoş olun. Yok. Vacı bu. Jö şunda. Beli nahame tahtaya ko pakış kır. Çar Ali. Krevek hevdu nahame çipkin. Na amca çekmece olav bakın. To bakın do emrayı girebden. O dur amben ser dolabı montaj yapken. Hem çava çekin. Hani Bir çeşit grit karayı bejime. ya kelek yine jbona krayla keve. Beli. O Ev avana keleke. avana jeheli ki 5 ki Çen paşa. hebi çekmecem çetkin. Seyhat. Sehab. Evet. Ama çekmece direjinci. Bana frendrej bu ji televizyonu diye. Bana Ev böyle yoksa frendrej çiğ. Gelevek hevdu ben sen hevdu öyle gittin yoksa? Jiberi abi em ya beri kul bikin ki vidam yakan. Tamam. Tukul Burada buken. diyali. Lidese temek ya. Na. Lideyi çoğu aletke. Yoksa? Evet. Her kunjike için hep bizim aletke ve Dahab. dehab.
Temaşevan necem me na çekmece o kadar ne rast Em e. çekmece me kadayan. Me amade kirzani ki pişti emerin Dolaba dolaba hobinin u peva deyinin. Evet. Em ne biçin? Bütün dolaba benim. Dolap grane. Gelek. Dolap daha gran he. Temaşevan necem rası meyro kedeki mazın da jbo vi dolaba mazın vi kardacı kedek geleki mazın he me dolaba xudani ser maseye ki elvederin naha ev çekmece ku me hazır kirbu em ev dolaba xova deyinin naha me çipkin oste Jare mi var dolaba mı yapayım? Temaşevan necem rası jit pivan vi kareda geleki mühime jiber ku her tijligor pivana vi naha çekirin ev beş beşe dawiye jî dîsa em ev ray hund bejin olsa ev diçe u têjer dibêjin rê evê min pîva deynin û wê çekmece bikerin cîyo. Temaşevan neca piştikime çekmece amade kir ve careci ev bine kujera gotin mase beri hat bu amade kirin me o derxis derva be Hüseyin ve derera brasıcı geleki gram bu zede ez neketim navi kare bilind kirna yurda Hüseyin danitin sermase piştiku Hüseyin danitin sermase ve careci me çekmece xistena ve le beri ku em çekmece bixinna ve rey hebun ev brasti ew beray ew çekmece ne nakevin hundur me wan raya danî çekmece xiste hundur qapak xwe jî pêva danî û karê xwe bi dawî kir. Temaşevan neca niha em gêştin beşa xwe ya dawî herî dawî ji xwe em texta xwe ya dawî lêxin piştî wê masa me amade piştî wê em dixedînin belê niha me çi bikin hostê xwe nîşan bide herî dawî. İjare em ve kapağı oledin. Beri hadri yapken. Belê ji bo em çi dikin? Jboy beri em gana bir de hela temiz ku dereyse em beden hela derve. Belê Bu jbona. ev her du rengî li hev du tên E. gelekî li hev du tên. Çima ona dixîna vê? Jbona ave ara binerin ki rast derkebe. Müce ilaç ele bakın. Ev ya ilaç. Li ku derê dixin? Yani çekmece akı bakın. Ha, li serê çekmece dikin. Ew ilaç baş e ne yoksa? Baş dikire. Ya tükerec mahali kari bir her hela daviye. Çi bikim? Ya jî li bê de bisekene. Ev çi bû? Ev ya jbona zû heşbek diye. Ya jî zû nagire. Yadını ez çekim. Öf, çıkıp binayı ne hoş e. Ya hoşa. Ev nayı peva bigire. Evet. Eci viya çekim. Etüyü çeki. Gel. Ya lenaka ijare ya bidun nagire. Musa, Ende gildik lu boş yakın. eci çetkim. Çima jenay. Çi xwar bike. Ay. Ama lu goşa bir alıcık.
çek ji makine dikeve ji buna pakıjer keve ilk evli me doray pakıje wikir. O jwe şuna me perçe la jev dikatan peşi çekmece, paşi çekmece ve kileki wi. O me çekmece hani metev ciya da berev o me videkir. Lafet bu çekmece. Hatta zaten ne bağır ne bu çekmece. Me kişi laptop kir bu çekmece. O jwe şunda me cik kilek ve nişan kiri bu jbo ciya raya. O me rayu lekhet. Şu rayu lekhet çekmece mi amade be. O jwe şunda zaten despek eda mevkir. Dolaba xwani dan tedevgah xwe. Jari ray karşı hembere va. Me dolabı van xes. O dura me çekmece da civi. O civi şunda jî zaten kapağı ama me kapağı va janidan beri. Me kapağı lekhet me dolaba xwe amade kir. Em dikarin bejin gelekî karanda ket gelekî zêde heye. Li ev karên mobilyayê jî kedekî gelekî mezin têda hebû. Îro me jî ceriband, em jî ketin nav vî karê, bi xwe me jî ceriband. Bi rastî ev karekî giran e, çawa giran e. Ev kar li ser piya têkirin. Talûka wî gelekî ye. Makîne hemû talûke ne. Di nav makîneyê de kêr hene. Ji ber wê yekê jî divê kesên ku li vir bixebitin, karkerên li vir bixebitin, zêde baldar bin. û ji ber wê yekê jî divê hewcedariya baldariya gelekî zêde ye. Em jî îro baldarî tevgeriyan. Lê bi rastî ev dîsa dikarin bînim ziman ku karekî têra xwe giran e û têra xwe kedekî mezin têda heye. Peyde başavan Necat ve bername xwe kede da em li bajarê Amedê bûn li kargehek taybet ya mobilyayê bûn. Me tenkarên mobilyayê çawa tê çêkirin di kîjan beşa da derbas dibe zehmetiya wî zoriya wî anî ser ekranên we heya bernameyek din dema xwe xweş be.